Epoha jednog vremena. Banja Luka, 85. 92. Priča sa ulici. Svaka generacija i svako vrijeme ima i svoje rane, idole, uspješne ljude, a i legende, face i mangupe. I ja sam ih sve znao iz mog vremena. Kada kao dječak odeš na ulicu, ti odlaziš u jedan drugi svijet. Svijet koji pokazuje čistu paralelu dva različita svijeta. Upoznaješ novi svijet, nova pravila, nove ljude, nove nevolje i kao takav moraš da prihvataš zakon ulice. Ulica nema milosti, a niti popravnog ispita. Sve moraš raditi po uličnim pravilima. I ja sam kao dječak se otisnuo na ulicu. Imao sam svega 13 godina. Bilo su mi zanimljiva svjetla iz Gospodske ulice, a i rodna kuća Boska, Triglav, Zenit. Upoznao sam i prve igrice u popularnom Plavi podrum kod našega Mace. Tada su radili i Liga i Balaban. Išao sam i u kino Palas, Kozara ili Vrbas. A kada bi neki belaj napravio, onda su bili zaduženi u SUP, pokojni Miodrag Sušnica, Kata, a ponekad i Grmuša. Upoznao sam i svoje društvo, a najviše se družio sa Oliver, zvani Pucki. Kao klinci, kretali smo se po starom Zanatskom, a nerijetko i znao i žicati od Caneta preko Lotusa, Beneša pa do Bisića, Uno, Van ili Buljonija. Ništa čudno. Tada je radio i jazz, Hotel Palace, držao je Peču. A popularno mjesto je bilo i bašta Sljezove boje. Znao bi se ja i tu provući ili preskočiti zid, nema veze što sam ja klinac. Bilo me je svugdje. Upoznavao sve više grad i njegove tajne, a i ljepote, a godine su prolazile. Ljeti bi se kupao na Vrbasu ispod Kastela i rado gledao skokove sa gradskoga mosta. Skokove bi većinom otvarala naša legenda Said Džuzel, sada već rahmetli. A skok na glavu, popularnu lastu, bi često pobjeđivali Enes ili Arsenić. Tako su godine i prolazile. A ja sam upoznao svaki dio grada, raju, face, poštene, a i one sa druge strane zakona. Sjećam se, kada sam jednom otišao ispod Boske, u stvari, često sam visio ispod Boske, i vidio sam jednog vršnjaka koji stoji ispred kina Palace. Bio je pomalo stidljiv i ne baš upoznat sa gradom. Ja sam mu prišao i tražio mu 5 dinara. I naravno, taj dječak mi je morao dati. Otišao sam svojim putem, vrijeme je prolazilo i ja sam odlučio se upisati u bokserski klub Slavija. Tada je klub vodio, ja mislim, Zekanović ili tako nekako. Susreo sam tog dječaka vršnjaka koje sam uzeo 5 dinara ispod Boske. Taj dječak se zvao Čutković Ilija, a kasnije poznat kao Čutko. Nakon kratkog vremena ja sam prestao ići u bokserski klub Slavija, a stariji brat je pošao isto hodati po gradu. Isprijateljio se i počeo se da druži sa Čutkom. Prolazile su godine, a ja sam postao dio svakoga društva. Upoznao sam mnoge ljude, svi profila, a i dobri i loši manira. Osjećao sam se kao dio svakoga društva među rajem. Od Potoka, Mejdana, Hiseta, Centar, pa do Nova Varoš, Buđak, a kasnije i Zalužan i Trn. Bilo me i na Laušu i na Starčevci. Kako sam rastao, tako sam se sve više u društvo uklapao. Tada sam već i upoznao i sve mangupe, i gospodu, i žestoke momke, a i one poštene. Znalo se ko je ko u svakom dijelu grada. Kako su godine išle, i brat mi se uklopio u društvo, što bi se reklo u raju. Njegovo društvo, a nerijetko i moje, su činili pokojni Čutko, pokojni Aki, pokojni Kalik, Petrušić zvani Čelo, Zlaja Kikin, Zoran Mikić, ponekad i Šabanović, Slavko Pavlović i mnogi drugi. Radili su i kao izbacivači od Sebastijana pa do Borika, zajedno sa Cezar i Galamo, isto poznate face.
A music hall su radili Mladen i Tambura. U kasina i kockarnica radili su Milanković, a iz Laja Radulj kao i Sića, isto Raja iz grada. Moglo bi do sutra nabrajati sve te poznate face i drugove, kao što je Rahmetli Zula, njegov sin Alen, braća Haskić iz Mejdana i mnogi drugi. Sve je to postalo kao jedna velika raja, porodica ili bolje rečeno družina koja se respektovala. Pokojni Čutko je nekako najviše cvijet skočio. Bio je mlad, jak, sportski građen, dobar tehničar u boksu, što bi se reklo uličnim žargonom lud i nezaustavljiv. Nije baš davao pardona ljudima, a nije se ničega ni bojao, ali isto tako imao i poštovanja za sve one koji su bili slični njemu. U to vrijeme su bili jako poznati i braća Đoli Anto i Darko Đoli, kao Izet i Reško Beganović. A oni su opet bili posebna klasa ljudi, koje je poštovao svako ko je znao za ulicu i grad Banja Luku. Hodalo sa starog Zanatskog pa do Topolina većinom, iako nas bilo svigdje, i u Mr. X kod Đukića, i u Kantun, i Juno, Venecija, Kajak i tako dalje. Otišlo bi se i u Laktaše pa sreli sa Čitom, ili u Založene pa sretnemo pokojnog Pišću, ili usput nas u mjesto Trn Mikić Zoran poveze sa svoj Jeep Aero, a može i na Lauš Starčevca pa sretnemo i tamo po barovima i Javu, i Vedrana, i Nemanju, njegovu sestru Gogu. Znalo bi se završiti ponekad i u Novoseli na Pumpi, a i u Dragočaj, u Mornar. Poznat je tada bio i pjevač i svirao je klavijature, naš Gera. Pokojni Čutko je za kratko vrijeme postao karika svi nas. Postao poznat momak u svim slojevima društva. Bio je veoma srčan, hrabar i žestok momak. A ujedno i veoma stidljiv prema ljepšem polu. Nikada nisam čuo da je nekoj djevojci nešto dobacio ili je uvrijedio. Gdje god bi se pojavio, znali bi ga, a i sa respektom ga gledali. A oni koji ga nisu znali, voljeli bi izmišljati priče svakojakve, što je i normalno, a na kraju i nebitno. Svi smo ga voljeli i poštovali u našem društvu. Bio je veliki prijatelj za prijatelje. Nikada nije pio, niti pušio, a voleo je popiti gusti sok sa šlagom u starom Zanatskom. Preko njega su na neki način čitav grad uvezao sa Rajom iz grada i svim poznatim facama. Među njima je bilo i poštenih, i oni sa druge strane zakona, i sportista, i biznismena, i kockara, i svega ostalog. Nikada se nije deklarisao nekom facom, niti je bio kriminalac, niti je to znao, niti se bavio sa tim. Jednostavno, bio je to što je bio. Dešavalo se nekada da i on kavgu započne, ali Bože moj, ko od nas nije? Sjećam se jedne prilike, stajali smo u Gospodsku ulicu, ja, pokojni Čutko, Miladin Vranješ iz Potoka, Ismet, Dragan Andrijević, i naiđe neki mladić otprilike 22-23 godine starosti i pokojni Čutko mu reče: šta je, šta nas gledaš? I čova se vrati, izvedi neku karticu i vrlo profesionalno reče: momak, ja sam iz Kotor Varoši, imam crni pojas karatea. Ne bih želeo da se kačiš sa mnom. A pokojni Čutko, malo što bi se reklo, zafrlji na jednom oku, inače tako nekada izgledalo, a kad pokojni Čutko zafrlji na jedno oko, onda nije dobro. I kaže: ajde ti zaberi jednog od nas. Mislim s usebima, idi u pičku materinu, neka ne izabira mene. Ali šutim. Gleda taj momak sve nas i kaže pokojnom Čutku: tebe ću. I hajmo ovdje preko puta u park Petar Kočić da riješimo taj problem. I stvarno, otišli smo tamo, sa desne strane Petra Kočića spomenika bile su 3 klupe i oni su tu u sredini stali u gard, pokojni Čutko i taj karataš. Odjednom karataš iz okreta puće Čutka tačno ispod rebara nogom. Tako ponovo oni u krug, kako se odmjeravaju, ufati ovaj karate iz okreta i puće ponovo Čutka u koljeno, onako Čutko dobro poklakne. Isto treći put ga puće nogom
i to dobrim udarcem nogom u prijedelu stomaka. Pomisli u sebi, Boga mi, ovo će istamburati našeg Čutka. Međutim, nisam ni završio tu pomisao kada Čutko otvori svoj gard i uleti tom dečku. Vjerovali ili ne? Taj karataš je dobio desetine tako brzi udaraca u glavu, u facu, u stomak, da jednostavno u trenutku u njegovo lice se naduvalo, a on pao na koljena i kaže, dobro je, jači si. I to je to. Čutko je bio pošten po pitanju tuča. Nikada nije nekoga šutao na podu ili se iživljavao nad nekim. Ali bio je jako precizan i brz, strašno brz. Ipak, svak od nas je imao po neku manu ili slabost. A pokojno Čutko je imao tu slabost što bi vjerovao svakome oko sebe, misleći da je svako oko njega dobronamjeran i jaran. Pa se nerijetko dešavalo da pokojni Čutko rješava tuđe probleme i tako zapadne i on sam u probleme ili dovede svoj autoritet na loš glas. Ali i to je život. Već je skoro pa 90-91. godina, vrijeme je prolazilo, a u zraku se osjetilo na neku buru. Sve je više nepoznati ljudi na ulicama, a oružja već ima u izobilju na svakom koraku. Taj dan sam baš došao u stari zanatski i čim sam ušao u kafić, svi govore o Čutku. Uzmem novine, kada tadašnjim novinama Glas piše velikim crnim slovima, crnoj hronici, Čutko učutkan. Valjda pucano na njega ispred benzinske pumpe u Boriku i dobio je, ja mislim, 6 metaka. I u bolnici. Nikada se nije rasvijetlio taj slučaj i taj pokušaj ubojstva. Svi koji smo ga znali i što smo mu posjetu, ipak je preživio. Što i sami doktori kažu da je to rijetkost. Svi su mislili da je to kraj jedne epohe, jedne legende, ali nije. Rat je već zakucan vrata i sve se po Banja Luci izmiješalo. I poznate face i nepoznato, bilo je svega. Pokojni Čutko nije mario za to. Jedne večeri bio je valjda na laušu u nekom baru sa javom, kako sam čuo, i gledao neku utakmicu i u međuvremenu se zakačio sa nekim rezervistom i valjda ga udario i taj rezervista je uzeo pušku i sasuo rafalu pokojnog Čutka. Iako stare rane na Čutku još nisu bili zarasle. I tu je njegov život i završio. Bilo kako bilo, Čutko je živio na način kakav je živio. Bio je srčan, jak, lijep i dobar drug. Njegovo ime je ostalo zauvijek u svima nama koji smo ga poznavali. I njegovo ime je ostalo kao jedan pečat vremena u gradu Banja Luci. Poslije njega su mnogi štošta pričali, a ti mnogi ga nisu ni znali, a možda ni poznavali. Ipak, Čutkovo ime je ostalo u Banja Luci zauvijek i kao takav je otišao i u legendu. Ova mala priča je lično gledište i viđenje autora koji je poznavao pokojnog Čutka i sve ostale u priči, sa kojima se ponekad i družio. A ujedno, veliko izvinjenje svima onima koje nisam spomenuo ili slučajno izostavio. Ali nadam se da će jednog dana biti ispisana cijela knjiga života Raje, mangupa, ljudi sa banjalučkih ulica. Pozdrav, Banja Luko.